Pomoćnik načelnika resora javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, general major Boško Buha, ubijen u Beogradu. Boško Buha, general major policije, pomoćnik načelnika resora javne bezbednosti, ubijen je 10. juna 2002. godine na parkingu hotela Jugoslavije iz zasjede. Srpska policija privela je danas još 30 osoba u sklopu akcije otkrivanja ubistva generala policije Boška Buhe. Ovo je drugi slučaj ubistva najvišeg funkcionera MUP-a, policijskog generala. Od nedelje uveče ukupno je privedeno oko 100 lica, među kojima ima i pripadnika policije. Ubice su pobegle sa mesta zločina. 40-godišnji general je prevezen u urgentni centar gde je tokom noći podlegao povredama. Tu noć negdje oko blizu ponoći došli su iz Starog grada, ja sam ja tu u centru Sarajeva. Iz Starog grada seli smo, tu sam saznao da je ubijen policijski general Boško Buha. Kada vas dežurna služba obavesti kao komandant jedne specijalne jedinice, odmah dolazite u Ministarstvo unutrašnjih poslova gde se održava sastanak, kolegijum i izdaju vam se zadaci koji treba da se realizuju. Tako da sam ja to saznao od dežurne službe. Pošto je on ubijen u ranim jutarnjim časovima, to je bila jedna od prvih vesti na televiziji, rekao sam ko je ovo budala uradio. Sam sebi sam rekao, ne znajući da ću biti uključen u ovaj postupak. Pomislio sam da je možda ranjen, da će preživjeti. Njegovo ubistvo se smatralo ključnim izazovom za novu dosovsku vlast. Da li postoji politička volja i hrabrost da se jednom za uvek raščisti s nasleđem Miloševićevske vlasti, spregom kriminala, policije i tadašnjih službi, koja se temeljno involvirala u sve pore društva, u finansije i trgovinu. Zaista moramo voditi računa da je Boško Buha u tom jednome svijetu bio outsider. Dakle, on nije imao neku čvrstu zaleđinu u policiji, još manje imao zaleđinu u organiziranom kriminalu, politički nije bio eksponiran. U tom smislu najlakše je bilo ubiti Boška Buha. Jer on je bio, kako kažem, za jednog načelnika beogradske policije mlad čovjek, hrabar čovjek i mislim da u tom poštenju je pomalo bio i naivan. Verovao je da će u generalskoj uniformi uspjeti da zabeleži rezultate u suzbijanju organizovanog kriminala, da se ispostavilo da nije, da je postao zapravo žrtva. Mi o tome ne možemo da sudimo koga je ubio i mi bismo voljeli da znamo. Mi 20 godina tragamo za tim. Ja sam napisao optužnici, optužio samo Nikola Maljković, da je ubica. On je čovek, jedan od čelnika policije u to vreme bio, koji je iz ko zna kojih razloga trvljenja između grupa, raznoraznih frakcija, verovatno u policiji izgubio život. Bar meni nikada nije rekao da ima bilo kakve pretnje. Jednostavno, uvek je takav čovek meta nekih kriminalaca kojima ne odgovara da se radi po zakonu. Kome je mogao da smeta general Buha? Zamolili smo ga za intervju kad je postao novi načelnik beogradske policije. Glavna tema je bila organizovani kriminal u Beogradu ili podzemlje, mafija beogradska. Rekao je da isključim kasetofon. I onda mi je nabrojao petoricu kraljeva srpske mafije. Kriminalci ne poznaju i ne razumiju se u politiku, ali razumiju sve neke druge stvari. Znajući Duška Mihajlovića, koji je bio ministar policije i raspoloženje oko njega i ljudi na vlasti, oni su bili voljni da se obračunaju sa našom mafijom i najveći problem je bio da zapravo mafiju isteraju iz svojih redova i ostalih državnih institucija, ne samo unutar policije, nego bilo je i u vojsci, bilo je i u zdravstvu, svuda je jednostavno mafija ušla. Ta interakcija između politike i policije uvek postoji. I to je normalno da postoji. Političari donose određene odluke, izdaju naređenje ministru unutrašnjih poslova, ministar unutrašnjih poslova to sprovodi dalje, ali ljudi su u policiji profesionalno radili svoj posao, tako da ne vidim da je bilo nekog posebnog uticaja, da, ne znam, verovatno mislite da li treba neko da se hapsi ili ne treba da se hapsi. Ne, toga nije bilo i toga nikad neće ni biti sigurno. Mafija pokušava da neke policajce uvuče u podzemlje, a pokušava i da se dodvore nekim političarima iz DOS-a. Nudi im razne usluge, novac, pa i dosijeja da kompromituju političke protivnike.
Mafijaši koji su dobro radili u Miloševićevom režimu pokušavaju da pretrče u tabor DOS-a, ne bi li dobili patronat za poslove. Ako političari i policajci odbiju ponudu, mafija izvrši pritisak na MUP i scenira skandal, posle kojega se javno traži smena ministra policije Srbije. Nekada jaka automafija je sasečena, ali je trgovina drogom u zamahu. Samo u Beogradu kriminalnim grupama je oduzeto oko 5,5 miliona nemačkih maraka, od čega 2 miliona naftnoj i duvanskoj mafiji. Naravno, kriminalci su pokušavali da pridobiju nove političke i policijske saradnike. Sudeći po izjavama, general Buha nije imao dlake na jeziku. Da li je samoinicijativno prelazio rampu ili u dogovoru sa pretpostavljenima, ne znamo. Ali znamo da su njegove izjave predstavljale otvoreni izazov za nikad nervoznije kriminalno podzemlje Beograda i regiona. Početak 2000-ih u Srbiji, pokušaj prekomponovanja određenih krugova podzemlja iz Miloševićevskog u Dosovsko. Zemunski klan, koji je tada još sarađivao sa Surčinskim, jer još uvek nije eskalirao sukob između Ljubiše Buhe Čumeta i Dušana Spasojevića. Zatim zloglasna Makina grupa. Obilje najegzotičnijih ubica koji divljaju Beogradom. Prije 5. oktobra mi smo imali jednu pojavu, a to je da su službe bezbednosti shvatile da je Slobodanu Miloševiću vreme na vlasti odbrojano. Dakle, Slobodan Milošević je bio lice Spotovinske Haškog tribunala, zemlja je bila bombardirana za vreme NATO intervencije, a u krajnjoj liniji bila je u izolaciji. Takav sistem nije mogao dugo da potraje. Te službe bezbednosti puštaju određene pipke prema opoziciji i pokušavaju da se navode. Od istaknutih političkih ličnosti koji je dosadašnjom istragom evidentiran kao potencijalna meta jeste i gospodin Miroljub Labus, potpredsjednik Savezne vlade. To je bilo jednostavno vreme kada nisi mogao detaljno i precizno da razlikuješ čoveka iz podzemnice, čoveka iz policije. Nadam se da će i ovaj slučaj upozoriti naivne pojedince u politici i vlasti da ni na koji način ne šuruju sa podzemljem. Pokušavali su da uhvate veze, ali to su ipak kriminalci koji nemaju dovoljno sposobnosti, znanja, vokacije, kako god to nazovete, da bi ušli u ozbiljan politički tok. Prilika je da sve one koji su još na raznim platnim spiskovima kvazi biznismena ponovo upozori da se opredele od koje će plate da žive. Ko je u policiji, koja frakcija, koja grupa podržavala podzemlje, vodila organizovane poslove kao što je bilo krijumčarenje cigareta ili preprodaja deviza ili preprodaja goriva za automobile i ostala vozila. To se nije znalo, ali se pretpostavilo. Mi znamo da ta grupa liči na aždaju sa mnogo glava. Trudit ćemo se da se izbjegnu žrtve, ali to niko sa sigurnošću ne može obećati. Svako je mogao biti ubijen. Ubistvo generala Buhe mnogi su smatrali za bačenu rukavicu novoj dosovskoj vlasti. Ko je bio Boško Buha? A Boško Buha je bio nekorumpiran policajac, čovjek koji nije zagazio u te kriminalne vode, što se za mnoge njegove prethodnike ne može reći. On je bio tadašnji general policije koji je došao sa svojim jedinicom u Kolubar. 5. oktobra on je odbio da privede one štrajkače iz onoga klubarskog kopa. I ono što sam ja mogao da zaključim bio jako profesionalno. I mislim da je odbio, nisam siguran, da privede Tadića i Čovića. General Buha je jedan od onih koji su po meni dobrim delom zaslužni što nije došlo do građanskog rata. Bio je sjajan čovjek i za društvo, i za prijatelje, i za posao. Znači, jednom rečju čovjek širokih vidika, ozbiljan. Upravo ta nekorumpiranost, odnosno nepovezanost sa strukturama koje su jednom preko dana policajci, a uveče kriminalni saradnici, omogućila Bošku Buhi da postane šef beogradske policije. Mislim da je to ključ. Boško Buha, legendarni heroj, dete bombaš, narodni heroj Jugoslavije, rodom iz Virovitice, koji se tokom Drugog svjetskog rata isticao hrabrošću i svojim bombaškim poduhvatima u drugoj proletarskoj brigadi, naročito u bitkama na Sutjesci i Neretvi.
Poginuo je u septembru 1943. u blizini Jabuke kod Prijepolja, kada je kamion u kome se nalazio naišao na četničku zasedu. Sahranjen je u Pljevljima. Toliko o psihološkoj kategoriji prisila imena. A da vidimo ko je uopšte bio general policije Boško Buha. General Boško Buha je rođen 30. septembra 1959. godine u Virovitici, u Hrvatskoj. Ime je dobio po svom stricu, heroju, dečaku bombašu Bošku Buhi. Iz poštovanja prema legendarnom stricu i svom sinu je dao ime Boško. Od 1981. godine do 1989. bio je zaposlen u službi državne bezbednosti u Virovitici. U Zagrebu stiče diplomu studija kriminalistike. U Srbiji od 1991. odmah nakon izbijanja ratnih sukoba u Hrvatskoj. Ubrzo postaje načelnik odeljenja unutrašnjih poslova u Sopotu. 1998. godine postavljen je za komandanta policijske brigade SUP-a Beograd. Policijska brigada se uglavnom bavila obezbeđenjem sportskih događaja, tako da je brigada uglavnom te poslove radila, ali je radila i ostale poslove iz delokruga Ministarstva unutrašnjih poslova. Godinu dana je proveo na Kosovu tokom NATO bombardovanja Jugoslavije, kada je bio i ranjen. Tokom petooktobarskih promjena imao je zapaženu ulogu. Kao komandant policijske brigade SUP-a Beograd, Buha je dobio naređenje da deblokira ključne sisteme i omogući da krene proizvodnja uglja u Kolubari. Boško Buha svoj zadatak nije izvršio. Ostalo je zapamćeno da je sa svojim pretpostavljenima na terenu uspeo da obmane politički vrh o pravim razmerama štrajka. On je došao sa svojom jedinicom, mi smo imali telefonski kontakt, on je tražio od nas da mi rudare sklonimo sa kopova, što je neizvodljivo bilo. Naši kopovi se protežu na 50 km od Obrenovca prema Aranđelovcu. I vidio sam da on ne poznaje teren i ja sam mu rekao da to je neizvodljivo. On kaže to mora da uradi i ja sam ga molio nemojte to da radite, da puca Srbina na Srbina. I onda je malo tu spustio tenziju, ja sam objasnio da mi moramo sklonimo radnike iz te direkcije da je on došao na neku poljanu, da oni zauzmu te zgrade i neku drubilanu. I on je to prihvatio, tako da su oni zaposlili bagere i nama mnogo bilo lakše, niko oni čuvaju bagere. Mi smo se plašili neke sabotaže, da ne zapale bager, podignu nešto, da bi napravili razlog da intervenišu. Pošto je bilo nekih informacija da su se rudari pobunili, da treba da krenu za Beograd, on je imao zadatak da ode u Lazarevac i da tamo sa brigadom policije faktički spreči dolazak rudara. Nijedan radnik nije udaren, nijedan radnik nije maltretiran, što je vrlo važno u jednoj takvoj masi ljudi. Znate, tu je bilo u nekim kritičnim trenucima po 20.000 ljudi. Ti ljudi sve mogu da napravi, i dobro i zlo. Vjerojatno njegovi prepostavljeni su i oni lomili da intervenišu, da uđu, da ne uđu sa policijom u kopove. I što je dobro, što nije, mislim, da su to uradili, pazite. Naši radnici su i oni bili naoružani. To je mnogo građana, nije samo radnika. Posle našeg zaustavljanja Sudedan, to su provali ljudi iz svih opština. Međutim, Boško, kakav je bio, kao što sam rekao, dobar čovjek i čovjek širokih vidika, jednostavno nije hteo da primeni silu nad rudarima i uspeo je uz razgovore, dogovore sa tada nekim političarima iz opozicije da jednostavno primiri taj protest. Mislim da je ta svijest kod njega, postavljam možda i kod njegovi nadređeni, provladala, a prosto su oni imali taj luft od 3-4 dana do 5. oktobra. I tu je to, mislim da to vrijeme se kupovalo i sa njihove strane i sa naše strane. A nama je odgovaralo svaki dan što brže prođe da dođe 5. oktobar. Jer ogroman je pritisak bio tih 5 dana na Kolubaru. U knjizi Ivana Radovanovića i Dragana Bujoševića, posvećenoj događajima od 5. oktobra 2000. na više mesta se pominje ime Boška Buhe, tada pukovnika policije. U jednom dramatičnom trenutku pukovnik Buha je zatražio razgovor sa jednim od lidera DOS-a, Nebojšom Čovićem, kako bi spasao svoju jedinicu, opkoljenu masama demonstranata. Tada su ti ljudi koji su imali mogućnost prsta na obraču ipak bili normalni. I mislim da je to jedan vrlo važan trenutak kada se cijela stvar prelomila i
dovela do toga da je akcija na kraju krajeva pozitivno završena. Mislim da to niko u svetu nije uspio da uradi gotovo bez žrtava. Buha je tražio da njegovi ljudi budu spaseni, ali nije hteo da se preda. Ako vam treba mrtav pukovnik, rekao je Čoviću, nema problema. Ni slučajno, odgovorio je Čović. Dogovorili su se da Buha ostane u jednom stanu. Ispostavilo se da je ovo bio jedan od prelomnih momenata i najznačajnijih susreta za nastavak revolucije. DOS-u je išlo sve na ruku. Policija je počela da odbija poslušnost režimu. Nije to bio jedan jasan, racionalan plan koji bi obećavao neki rezultat efikasan. I s druge strane, ti ljudi nisu bili za to. Oni su bili vrlo skeptični i među njima nije postojala solidarnost i lojalnost prema Miloševiću. Ne znam ko je šta tu računao da će da nas napadnu, ali nisam siguran da bi oni to i uradili. I kaže, hitno mi treba nešto da mi pomognete, treba da obezbedimo televiziju u Košutnjaku, to nam je sada, što kažu, bitna, veoma bitna stvar. Buha, možeš li da mi daš određeni broj ljudi koliko mi treba? Nema problema nikakvih. Mi smo fino razgovarali i na taj način smo razrešili problem televizije. Praktično više nije postojala snaga koja je mogla bilo šta da učini protiv nas. Svi smo mi imali neke zadatke da pokušamo da sprečimo dolazak, kako su ih oni zvali, demonstranata, u stvari naroda, u Beograd. Međutim, to nije bilo moguće jer je formirana kritična masa ljudi, tako da sam u to vreme sam bio u kontaktu stalno sa svakom, iz minuta u minut smo bili u kontaktu, jer jednostavno mi smo odlučili bili da ne primenjujemo silu nad ljudima koji su trebali dođu u Beograd. Za načelnika beogradske policije dolazi u februaru 2001. godine. Iste godine unapređen je u čin general-majora. U trenutku smrti obavljao je funkciju pomoćnika načelnika resora javne bezbednosti MUP-a Srbije. On je posle toga postao pomoćnik načelnika resora javne bezbednosti, znači to je jedna visoka stepenica. Formalno gledajući to jeste unapređenje. Međutim, stvarno gledajući, Boško Buha jeste sklonjen sa onoga mjesta na kojem je bio, koje je važno mjesto, to je biti šef beogradske policije, vjerovatno jedno od najvažnijih u zemlji. To je odluka bila ministra, iz kojih razloga ja to ne mogu da znam. Možemo da govorimo da je to smjena unapređenja. Međutim, ja vidim jednu drugu mogućnost koja se meni čini realnija, a to je da je Boško Buha bio pod pritiskom raznih klanova, udruženja i struktura u policiji koje su dotad imali bezbrojne veze i dilove, da tako kaže, s organiziranom kriminalom, i gdje je Boško Buha kao čovjek, kao outsider koji nije iz tog kruga, koji je došao iz Sopota gdje je bio šef policije, jedno strano tijelo koje smeta i na koga se ne mogu pouzdati. I zbog toga zapravo mislim da je Boško Buha smijenjen tim unapređenjem. Da čujemo što kaže Buha. Nuđeni su mi kontakti sa ljudima iz podzemlja. A mafija je pokušala da se dodvori nekim političarima iz DOS-a nudeći im razne usluge, novac, pa čak i dosije kako bi kompromitovali svoje političke protivnike. Oktobarskim prevratom na vlast je došla koalicija DOS na čelu sa Vojislavom Koštunicom i Zoranom Đinđićem. Nova vlast je na sve načine pokušavala da se obračuna i stavi pod kontrolu ostatke Miloševićevskog režima, involvirane u sve pore društva, naročito mafiju. Znao sam da ako iskoristimo taj trenutak zanosa i oduševljenja, da posle toga možda sledi kontrarevolucija. Bilo bi dobro da ovo gospoda izjave da su bili na pogrešnoj strani, jer nama treba da znamo, nemojte se uključavati. Sutra ćete zbog toga imati sigurno povoljnije pozicije u odnosu na one koji to nisu izjavili. Tako da su Jugoslavija i Srbija dobile oktobarsku revoluciju veoma različiti od bolševičke. Narod nam ne bi oprostio da tu šansu od 5. oktobra i te velike žrtve i spremnost na žrtve ljudi da to tako olako prokockamo. S druge strane, mafija grčevito vrši pritisak na nove vlasti i nastoji da zauzme što bolje pozicije i napravi dogovore. U tome ne preza ni od čega. Služi se potkupljivanjem, pretnjama i ucenama. 5. oktobar je bio
ključan, ne zbog toga što su građani izašli pred Skupštinu i što se sve to desilo, nego je bilo ključno to što su mnogi koji su do tada glasali za Miloševića digli ruke od njega. Neko gradi zgrade, prodaje stanove, neko ima supermarkete, lanac restorana, neko ima mašine i gradi puteve i šta oni noću rade, to posle mi saznajemo, odnosno vidimo po ulicama kada skupljamo mrtve, ranjene, prebijene, silovane, otete i ostale ljude. Mafija nikad nije bila jača države. Ali o čemu se zapravo radi? Radi se oko toga da vi imate jednu vlast prvog demokratski izabranog premijera koji je naslijedio one poluge moći koje su bile stvorene za vreme Slobodana Miloševića. Te poluge moći vi niste mogli preko noći da demontirate, niste mogli da ju uklonite, čak niste imali ni podršku u okviru same koalicije na kojoj ste bili na čelu da to uradite. To je bio problem s kojim se Đinđić suočio. Medijski definisane mafijaške grupacije, Zemunski klan, Surčinski klan, Makina grupa i ostali utrkivali su se da optuže jedni druge za ubistvo Buhe. Zbog sopstvene panike ili da kreiraju spinove i tako zavaraju tragove pravih počinitelja. Pod novom dosovskom vlasti kriminal se ponovo pokazao žilaviji nego ikada, spreman da uzvrati pritiscima, ucenama i ubistvima. Da li je Zemunski klan podmetnuo taj zločin Makinoj grupi? Moguće je. Zašto bi to Zemunski klan uradio? Pa svakako Zemunski klan je pokušavao da eliminira svakog mogućeg rivala, pa s jedne strane ne bi bilo loše da podmetanjem jednog ubistva prosto očiste Makinu grupu, jer njeni pripadnici ili bili u zatvoru ili nekom bijekstvu, to je jedna stvar. A s druge strane, moguće je da je Zemunski klan na taj način pokušavao da zaplaši tadašnju vlast, premijera Đinđića, druge ministra, evo, krenuli su da vas ubijaju jednoga po jednoga, ali mi vam možemo pomoći. On je bio meta, nikakva to poruka vlastima nije bila. Ne bi oni nikakve poruke slali vlastima, njihov cilj je bio Đinđić. Tokom suđenja koje je kasnije usledilo svedok saradnik Ljubiša Buha, koji je jasan motiv za fizičku likvidaciju generala Buhe okrenuo ka svedoku u tom predmetu Ulemeku. Zbog nekakvog incidenta svedoka Ulemeka i pokojnog generala Buhe u Stupici. Kad je napravio Legija u Stupici, da je Buha, pošto niko nije smio da ga uhapsi. I onda oni su se tu ređali, vamo tamo dolazili interventi, niko nije smio da mu priđe da ga uhapsi, tako da došao je Boško Buha i onda ga je on baš onako vulgarno ga izređao, nije presmeo da se. Tek je zamjenik načelnika resora države bezbednosti Mijetović, on je stari prekanjeni i on je došao i rekao je, kad je pozdravio Bogdan, tako, rekao, bežite ga, on nije mrtvo. Da je nije mrtvo. To je znao kad je čvrsto da se ponaša. Buhino ubistvo je užasnulo politički Beograd. Ovako nešto nije se desilo od ubistva generala Stojičića u aprilu 1997. Posle Stojičića u nerasvetljenim atentatima u martu i julu 1999. ubijena su dva policijska pukovnika, Vlahović i Simić. U avgustu 2001. ubijen je na način sličan ovom najnovijem Momir Gavrilović, operativac u državnoj bezbednosti. Bez obzira na to da li je reč o ličnom obračunu ili o opomeni vlasti, u pitanju je težak zločin jer je ubijeni general Ministarstva unutrašnjih poslova, čovjek koji je zadužen za bezbednost građana, zajednička je ocena svih nosilaca vlasti u zemlji. Neposredno nakon ubistva oglasila se i policija. Saopštila je da je cilj Buhinog ubistva destabilizacija zemlje, ali su javnost uskratili za jasan odgovor na pitanja ko i u čijem interesu to čini. Nakon ubistva generala Buhe, javnost sve do dana današnjeg spekuliše o mogućim motivima za njegovo ubistvo. Reč je o čoveku, prekaljenom policajcu za koje kažu da nije upetljan ni u kakve prljave poslove. Da jeste bio, čini se, ne bi davao tako zapaljive izjave. Na isti način razmišljala je i javnost tog vremena. Nisu pruženi ni jedni validni, valjani dokazi o bilo kakvoj krivici svih uhapšenih u toj takozvanoj aferi Maka. I tu sam vrlo brzo saznao da se radi, da tad prvi put se skidaju podaci sa baznih stanica mobilne telefonije. Razgovor je trajao nekih možda 15 minuta
da bi nakon pucanja bio jedan razgovor koji treba 4 sekunde. Iz čega smo mi zaključili da taj ubica javlja nekome da je to urađeno. Osim krivice nesporne za posjedovanje, nedozvoljeno posjedovanje oružja nekih članova, pa i mog Branje Mihajlića koji je zbog toga osuđen i koji je izdržao celu kaznu. Cijel predmet se zasniva faktički na tim transkriptima tih razgovora, smo mi onda došli do tih transkripata, identifikovali smo ubicu, identifikovali smo sagovornika, jednog, drugog. Tu je bilo uglavnom 5 optuženih, koliko se ja sjećam. Telefonski razgovornik prvi put se kao legalan dokaz izvode i primenjuju u slučaju Mahine grupe. Vi imate tvrdnju da neki razgovor obavlja Željko Maksimović. Pri tome vi nemate glas Željka Maksimovića. Od mogućih motiva najčešće se spominje njegova odlučnost da izađe na kraj sa svim vrstama šverca, pogotovo sa duvanskom mafijom i švercom cigareta. Pa bi se njegovo ubistvo u tom kontekstu moglo smatrati upozorenjem vlastima da ne zalaze u krupne poslove mafije. U prvom redu poslove s cigaretama. Znam sigurno da Boško nikada nije imao veze ni sa kakvim klanovima. Zbog nekih ljudi u politici i unutar policije ne može da dokaže organizovani kriminal, krivična dela pojedinim ličnostima i ne može da ih otera na sud i u zatvor, mislim. I ne može da obavi svoj posao normalno. Mislim, borio se jer je komandovao jednim ministarstvom unutrašnjih poslova, tako da Boško sigurno nije bio član nikakvog kriminalnog plana, tu nema dilema.